wal barakata wassalamata wal afiyata min hadhihi. Banyak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan kepada kami ini mendapat berkah, dan begitu juga kepada Bapak dan keluarga yang telah susah payah datang kemari memberikan bantuan kepada kami. Semoga beliau juga diberikan dalam melaksanakan tugas kesehatan, keselamatan. Terima kasih kepada Bapak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.